Kasi breaking news da mayam utaram auxari marui na ngasi asi khoi India gi Home Minister Amit Shah gi adumba numit humni chenba numini hokhiba tangkum mat panda imphal thunakibani kuntra ngasi kuntra mathoni hayeng June amada hankigadabani marui na khoi Amit Shah gi khongchat isda yamna khananinga eba point mayam ma yauri marui tangkum panda numidangi pun mapan gi mitra manga adaida thungkibani madui matung tarakpada khoi kudakta Chief Minister Bangloda wari batai kya sanar matung da khoi nongalaga tang tara khoi tang kuntra sidaida khoi Raj Bhavan da aduga khoi CM Secretary da tongan tongan ba civil society organizations sing myo sing mera pai bi sing aduga tongan tongan ba political parties sing khoi gi myo sing unaram gi bani masin natana khoi Churachandpur da chalaga Churachandpur da leiriba khoki chinau sing su unaram matam da mkhoi gi oiba demand sing thamakhiba mayam jo khoi naina ki bani aduga ngasi asina khoi Moreh amadi khoi Kangpokpi da chalaga mafum madugi praja sing da khoi unagi bani habji leiba sinasi khoi Kangpokpi gi sinni Kangpokpi da khoi helicopter da Thomas ground da mak thung ki bani aduga ona manung da kona wari sanaki bani habji leiba sinasi amduna mai khongche da sida khoi ne ne ngai oiba si khoi maruina ngarang Churachandpur gi khongeta mana phongdong gi basi nimit 15 gi matam piu noi ingna tipna dingna tamna layu haiba wafom phongdolam ki aduga amarom dana ngasi media da phonglaki basi khoi lairiba relief camp da leriba singasi yenga Churachandpur da khoi center dagi medical team nipan thajalapagi wafam aduga khoi Imphal da seng khoi metric ton kuntra thadaba aduga Churachandpur da kun thadabagi wafam thamungkiba aduga atai highway sing hangdona bu wafam thamungkiba leifam aduga ngasi asi khoi pung tara aduaida khoi dudagi Moreh re chatpa Moreh da su tongan tuan ba India gi flag thelaga lambida aduga taramna oki aduga somda haji leiribasi Kangpokpi gi sinni Kangpokpi gi Thomas ground tuni ma helicopter da chopper da thungkhibani aduga neningai oribadi haji leiribasi status da kuki sinau gi standi separate administration ama lei bhai basi makhoi gi dum leng da mong da dum lei basini ana swai sida karam haina wail purakadage kamaina peace and normalcy purakadage fc araiba wafum amadi oide yamna khoi gi kok chikpa wafum amasi oribani makata na khoi hiram sing matang da khoi nainena ba haiba tare hoji khoi hajik jik khoi gi Saudi Arabia da leiba khoi doctor oina su leibani khoi tamosi aduga khoi gi mayamna Dr. WP Singh Manipur kanta Singh hai khangna ba haji United Nations High Commissioner of Refugees ki da thabak tawburba aduga khoi gi MBBS MD Medicine MD PCM PhD medical education oiriba khoi gi thamani haji Saudi Arabia da leibani mapan da leiba singi miyeng da hajak Manipur gi ori film aduga Amit Shah gi khongket sida kari haining ba kari mot phongdok ni lojage ambada khoi gi tamol WP Singh butaram lokchari tam Go Kurmjari. Maru ina khoi Manipur gi hauji leiriba situation sida tamogi oiba hauji Saudi Arabia da leijeraga su adumba Manipur ima lebak da khanba adugi wakhalo duna tamogi oiba kari bot hauji leiriba situation sida kari phongdok ni balem thambi Yamna nungajare ELITETV ki TV program leibungo ayubo inform to birakpagi akoi di Manipuri di adum oina Manipuri on leradabni Ada ipam lamdam lamnungsi punsi maigis tamlagle ima bunungsi reida habo wahi le bani gumo mase akoina minute ai every step hek irang hor kodegina ina minute che monitor to le jabani maduda koi sinau mayam loina ba kuki khangde naga khangde amata kaina wi ade Manipur gi integrity le gedabani akoina sidai United Nations High Commission for Refugees mayam gi Thabuk to bunina akoina yamne expose to rokunina masi when iron is hot it is hot ado yot to sab yot to ingthara kanda loina mayam se gyan tarakani na khalli aduna awji issue di aine yamne wajari badi doctor amo ina ine wajari badi kalenju lakto re ko adagi amung nong ju tha su la ni Manipur di kanglen kano gi kanglen kari ga nong ju tha su la ko aine yam wari je hell ground da Karigumba laina hujik editor sabna habi kiba Delhi dagi doctor mayam fujalakani habdo Karigumba irang sidi marak sida covid loi hibasu kuidri hujisu covid lai ribani exist to ribani adi marakra refugee camp mayam do karigumba laina outbreak la agadi habagi ai wajo kainora akhina rijari si jo refugee mayam gi control to bunina relief camp sing da relief camp se mayam sida sudden outbreak la agadi kamaina madugi emergency management le rabra number 1 adi chaba thakpa
adudi Manipur government na adigi Bharat Sarkar na seme ado aigi mota side ani makta kita government of Manipur natra government of India gi se kita delay khanjai badi akoina issue do yamna to bring the solution is better than to create the problem, and the solution to the problem is better than problem to the solution. Aduna as a doctor ama oina ichinaw the meti mesa mayam koki ichinaw brothers mayam na adigi atopa tribal brothers mayam na toriba peace ki movement toriba se yamna phajai na khangjai aduga Manipur government ga chu yamna matha saba makokti saragani adubu ngasai gi animaktagi yamna ingna larik haiba group adagi ahan mayam jira khanaraga peaceful lakmane hena phagadra na khanje sumaina ai hamagi phat de thamjage maroina horai be irang si kamani engbi tamo yokoi refugee ki story aduga hajil lai posi khoi masi manau gi ba nungaina da ba adig mama mapa ga nungaina da badum thoi adu hadak kisi da khoi external force ma yawi habigi tuan tuan ba national media am su international media da su report tori khoi leminaram ba chinau sei cha kya digi leminar mayam singa si khoi puna nusi chanan lemina ba leiramani du khangau da na khoi thokre ba thodu si makha tarak ba da hauji si tuan tuan ba khoi gi foothill area sing da adumak mayam nen khangi kuki sinau singna maitei gi su attack towi aduga maru ena maitei na su khoi kuki sinau si attack towi sidi khoi leng ba yadra bani adubu ka hen stage da tongan tongan ba sophisticated weapons sinerak ba se snipers sinerak ba M16 sinerak ba AK47 sinerak ba masina khwaidagi atuwa akhoi wahang ama hange basi karai dagi kamai to na asuk yam sophisticated ba weapons sing asi kamai na lakhibano aduga Manipur asigi population le jeram ba khoi gi kuki thado adu khongsai leriba mayam sigi population si kamai na hanga kibno isu achuba wahang ama orebani oreiba phibam se tamo tamo gi meng na panda leiboina Saudi Arabia da leiboina kamai na yengbi khoi Manipur da horoki ba azigi Manipur burning tori basi kari gi nom thabi mase international issue gi matang da foreigners mayam na hangi what is going on in Manipur, what is going on in Manipur na hangre what is going on in the northeast part of India adigi atopa mana yamna study moina the issue of northeast is more complex than Kashmir. Then issue money complex way everyone should come in. Akwai sum khanbada mayam gi external force even Punjab external force lakpade na Canadian support lakpade na no mande adubu neighboring country adi Burma natraga atopa neighboring Nepal chumbadagi karigume external force kegi support abadi modo same community obi ai mokoina madura especially hong kong modo any country related onate adumaina ngasai gi ethnical crisis ore kose masi hana moina khatang well plan agi ngasai gi revolving group sina kitang hanagi well plan toroga tobra haibagi suspicion de mayam loina laini adubu masigi problem se India gi mass media sing yamna phajana exposed of the vanina foreign country ri yam phajana khangde I haibadi rest of the world even the rest of people of India na phajana issue je khangde adigi atopa mana ngasai gi exposure se neutral oiba media na kamaina highlight to godabe haibagi kano se umi pawuda confusion lagi aduna masi akoi gi Manipur gi media format na masi khara reality je karino long plan ke mine to goda ke present issue di khana bai du di hot mukhaina ki sabai du di marak ta legi adu ngasai gi manungi issue da what is a real problem have si khanthaba degi mass media group na khara explain to orga di rest of the world ju khangani adu aseng badi even akoi gi Delhi macha ai chino ai gi da thabak to yam Manipur se tawri se karino haina hange Google sta khara yaw se information se complete oi daba adagi atopa mana ngasai gi
मणिपुर की इचिनाव में चिंगमी तमिल खुदिमक की ज्ञान तारदब से मरकता 1-to-1 मीटिंग की इंफॉर्मेशन मीडिया की थ्रू दा खरी इंफॉर्मेशन से पीर गति फगदब अदुबा आइना ताजबदा मणिपुर दी इंटरनेट करी करा लोइनवक थिंजले टीवी प्रोग्राम ने थिंजले हाय अदुना कमाई तोरगा टेलीफोन जो थिंजले हाय अदुना कमाई तोरगा ngसागी 1-to-1 कांटेक्ट से कमाइना अदिगी कोऑपरेशन से कमाई लोगदगे हैबदुदी इट्स अ बिग इशू अदिगी अतोपा मना अखोगी एक्सपीरियंस इगो इवन टर्की की तौरीबा अदिगी येमेन की तौरीबा से it takes more than months. It takes more than months. Rehabilitation to it takes more than 6 months. Aduna ngasagi issue se like habadina ngasagi revenge ki issue se later na ba laring habe singna adigi mass media na neutrality waraga kara issue me am storaga di phagada ade atopa mana ngasagi security crisis ti lungo masi mokoina war group na mokoina international figure da people, the rest of the country of the world, aware Tognabadi, Honadabadi, Date, any group or Shumiti group, cookie group, or Masuya, doing Nasagi sudden outburst, Nasagi outbreak, or Kose, Aina Kanbada, Adimayam Kanbada, Nasagi, Myanmar is an uncontrolled country. Aduna Masidagi influence la border country in Amoina Hana issue to Buddha. Masidagi lag lambaya hai na mayam loi adoi thajini ko tamo matam sule sile yam nungai tamo bohum thambiba aduga hiram se kari dagi horakibno kamani loisan gini aduga Amit Shah ki visit se tamo ki meyang da Union Home Minister ki visit se kamani yeng bi habu thambi issue di liquidate to the government of India ki role ni adugu ngasa aina khanjabada kitang thengbra ngasai ki kenoda Amit Shah khangde Modi Shah khangde loina election mayam gi issue में हम लाइरुबनी ना मधुना अखोगी मणिपुर की कनोसिदा नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम हेक तो बुदा डिले तो बुनी ना कितने थेंगब्रा अदुना मयाम से मिटी में चाचू कुकी में चाचू लोइना बक प्रॉब्लम होए अदु आइगी सबमिशन ददी इसी नाउ काइना बया दे लोइना बक से खना बया दे फजना खना रगा अमगा पीसफुल डायलॉग लागा सी पीसफुल होए यूनाइटेड मणिपुर वो बिसिन है ना फैना समाइन थमजगे अतो हौजिक लेबा टेंशन सी अदम हाई टेंशन ओइरे अदम ताइसन रखुदा दम मतम चंगनि हाइबा एक्सपर्ट्स ने अदम पी काइदि ताइसन जकनि समाइना कैसु जाम सांग लेबा यारो अदुबो तमोगी मेंग दा कोई कमाइन तोरगा मसिगी पीस एंड नॉर्मल से कमाइना पुरकनी कदि तोरगदि मसि तोरकबा याय सिगुम्बा स्टेप से तोरगदि हेना फागनी सुम्बा कनो से संघिल लगदि हेना फानी समाइन तोरगदि दम पीसफुल पुरकबा याय बा तमोगी बकरी ऑब्जर्वेशन लेबा पांदा कोई सऊदी अरबिया दे लेजे मसे बुआ आय हाइजरी सिनी मसी की प्रॉब्लम से दिल्ली से चलेगा असम से चलेगा गुवाहाटी से चलेगा रोज अदुना कुछ अखोई एक्सपीरियंस तको अदु टर्की दे प्रॉब्लम है टर्की दे सिट पैलेस्टाइन दे प्रॉब्लम है पैलेस्टाइन दे खना बने पे अदुमाइना इंफाल नत्र चुरचानपुर द पार्टी अनिमक से मोगी एक्सपर्ट इंडिया की एक्सपर्ट में हमरो लागा मधुगी मफम दुदा खना बने है ना पीसफुल डायलॉग तो मधुरो और बने है ना फगनी खाली अदुना तना फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी दिल्ली दे तौरे गुवाहाटी दे तौरे ना तौरी में हम मसी ना प्रॉब्लम तो रियलिटी दा सोल्व तो गदब मानदे अदुना आइगी सबमिशन दी सीधी इंफाल दा नत्रगा चुरचानपुर दा नत्रगा कांगपोकपी दा खनरगा इचिनाव मयाम दो लोइना बक ताइसनरगा मधुगी इशू दुना हेन फगनी खाली अदुबो मसागी बैकिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अखोइन तौरिसि यूनाइटेड नेशन तौरिसि दुनी अदुमाइना तौद्रगदे हौजी खनरिबनिना मधु लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौबदाबा अदुबो ngसाइगी असेंग रियलिटी दा इन रियलिटी दा डिस्कशन से इंफाल ना नत्रगा सेंटर ऑफ पॉइंट अमदा मणिपुर की प्रोविंस दा खनरगा इसिनाव मयाम से खनरगा मधुना सॉल्व तौबने न फने दामो ताकबी से कोई मरुना कोई ट्राइपार्टाइट टोकु मतमदा कोई तोंगानबा कोई सिदगी सरकार में चले सेनापति चले यूनाइटेड नागा काउंसिल यावरे अदगी सेंट्रल गवर्नमेंट यावरे अदमाइन तौदना फुरु अनिगी लीडर्स सिंग असि यावरगा एनी जगह अमदा अगु कंफर्टेबल जगह अमदा खनरगदी हेन फगनी नतगा नकन नकमगी वरी तारे अनिमकी वरी तारे हजी यूनियन होम मिनिस्टर से मिटे फुरुकी सुतारे अदुगा कुकी फुरुकी सुतारे हजिसी पुल्लगा वरी सनानी बगे अपामनी तमन तापी से मधु नत्र
मधुने अमित शाह ने जो प्रॉमिस तो इतना निमित्तरा नहीं मतलब उंग लागनी अदुना मधुकी प्रॉब्लम तो दिल्ली दा सॉल्व तो भी आ रहा है मणिपुर मोगी एक्सपेरिमेंट लागा मणिपुर की चिनाव अदगी कुकी चिनाव अदगी पूरा मणिपुर की ट्राइबल चिनाव में हमसे पुलक पुलगा सॉल्व तो मधुना खनन ने मधुने है ना सोल्यूशन ताग अदुनी आती कंट्री दा तौरी में हमसे कोई यूनाइटेड नेशन तौरी से दुगा तन दुमाने कने अको जी हम ताबदे हम नुंगाई जदे अदुना मणिपुर चिनाव में हम वारी में हम दो अको जो सेजे हम नुंगाई जदे अदुबु ngसागी जो ngसागी ई सागदिबो मैम फजना पेन नहारो ngतने अदु मैम अहल मन सिंगना फजना इंधरगा वरी सानरगा टिक कायदना यूनाइटेड मणिपुर पुरकुदु हेन फने खजे हम नुंगाई थैंक यू सो मच अमोगे लो तक काइथोपिरगा अदुबा यूनाइटेड अगे सऊदी अरेबिया दगी तामोना सरुक याबिदना कोई मणिपुर की इश्यूस की मतांग दा मपालम दे लेरगसु सुम वखलोन पुबिरम बादुगा कमाई तौदना सोल्यूशन पुरकनी अखोई नाकन नाकन अनिमकी वरी सानगरे अदुना अखोई पुन्ना फमिनरगा वरी सानबगी मथौ ताय फम थमिबा थैंक यू सो मच तामो thank you very much हम नोय फम ने अखोने थमजबा ब्रेकिंग न्यूज़ की अदुना अखोई हजी अखोने उनजगरिबा जो कोई सऊदी अरेबिया दे लेरिबा तामो WP सिंह नि अना अखोई सोल्यूशन से कमाई पुरकदगे फिश नॉर्मल सी अखोने कमाई पुरकदगे रेस्टोर तोगदगे हाइबसी का फम ने अदुना हजिसी यूनियन मिनिस्टर अमित शाह की अदुना इराई लाइबा अमदी ओइरोय कोकचिकपा अमदी ओइगदोरी अदुबु येंगसी नकननि मकी वा तागरे हजिक ngasi अखोई मोरे चलुरे अदुगा अखोई कांगपोपी चलुरे कांगपोपी मोरे की प्रजा सिंह लेरिबा सिंह अखोई वफम थमखरे चुराचारपुर के वफम थमखरे लोइना खंगलमनी तारामनी अदुना अखोई मैटे कांगलु की सुतागरे अदुगा कुकी कांगु सुतागरे अदुमा केरु मखरी तौरकनी हाइबसी दुबु ngasi फावददी हजui कोई प्रेस मीडिया दा ब्रीफिंग तौबा माना चलुरिबसिगी करि मफुम अमता फोंदोकप लेथ्री अदुना कोई मीडिया न करि ngana गिगे कमाई तौगे बथि याम चप चा वफुम थमदे अदुबु करि मखरी थमगदरा हायेंग की हानगदबनी हायेंग जी ऑफ कोर्स लाइक फदना कोई प्रेस मीडिया सिंह दे ब्रीफिंग तौरमगदी यामना फबा कोई मीडिया सिंह खंगनिंग लेरब मैमसु यामना पिरमगनी हाइबगी आशा तौबी अदुबु गॉड नोस करी लेगनी हाइबदुदी अखोई हयेंग खंगनी थैंक यू फॉर वाचिंग अखोई अदुबा एलिटिव थमजबा ब्रेकिंग न्यूज़ यामना इशू एबा सिंह सिदा यामना टेंटंगना उनकी मतम लौजरगा अदुम मैमदा हौजि लेरब इशू सि करिनो हाइबा तोंगान तोंगान अपांदा लेब सिंह की मोड वफम थमजबदा यामना मियेंग ताबिबगी दम अमुकन थागचरी लोइना ngasiगidi ब्रेकिंग न्यूज़ मथांग सलोशन जे गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम